Umhlonishwa Ndvunankhulu welive laseSwatini umhlonishwa Cleopas Dlamini uthi imisebenzi lemihle yemuntu kufuna ibongwe asaphila. Lokho ukusho namuhla esikhane egujwa lilanga lekutalwa leBishop Dr. Neshonge lapho bekade kahlanganisa iminyaka lengemashumi lasikhombisa ebandleni lase-Divine Healing Ministries kaManzini. Ndvunankhulu ukusho lokhu ngeliphimbo lendvuna tekulima umhlonishwa Jabulani Mabuza. Lapho khona avetile ukuthi konke kwentiwe nguBishop Dr. Neshonge livele kubonile futhi liyakubonga. Ndvunankhulu uphindze wamcinisa ukuthi akangabuki emuva achubeke ende yona imisebenzi lemihle nemisebenzi yokusita bona bantu lebeswele. Lokhu uNkulunkulu lamphe kona kusukela ngaleto tikhathi laqala ngato emuva kubo 1988 nelive likubonile nelive futhi liyakubona nesive siyakubona njengoba emagatsha nje asamanenge kangaka kusho ukuthi lo mlayeto uNkulunkulu la ubeke kuye uchubekile wawuva wawuchuba njengoba uNkulunkulu awubekile. Siyabonga ukuthi wonke umuntu vele uNkulunkulu nakamdalile umupha leyo njongo njengoba nemfundisi ashumayele kahle nje kakhulu kangaka. Siteke simbongele nokuthi neligalelo lalomsebenzi ukuthi awukagcini nje eSwatini kuphela uchubeke waba khona nangaphandle kwalelive lapho sivile ukuthi sekunemagatsha nakhona lamanengi. Umbishop uthi akayokhohlwa ukuthi wagulela kona kufa lapho khona nesilo semhlaba saphakamisa ukuthi umbishop kufuna athole lona lisito. Umbishop bese kubonga nabo bonke abantu abafake sona isandla ukuthi lo msebenzi uphumelele. Kuthi umuntu bekaqabanga ukuthi uyofika ku7 years. Ngiceka ka8 ngento imoto ngalunywa inyoka ngizange senye esibhedlela ngathandazela ngoba kuphela ngisengabana linye indzawo saba ngi10 kule COVID-19 9 wonke waba positive 5 wabo bafa mina ngangabi positive ngangabi njani sadla kanye sasikanye kulo mcimbi leyo. Ngisho ukuthi ke ngibonga uNkulunkulu fika la ngikhona khona ngibonga nabodokotela beme nami ngisengagula 2009 ibonge ingwenyama yathi noma ngafuna ukuthi ngiye eTaiwan noma ngupha bangise ngempela ngayi South Africa ngaphila. Ngisho ukuthi ke ngiyambonga ke uNkulunkulu kulosuku lwami lungaka. Umfundisi Mduduzi Mdambo lokukhulumela lebandla le-Divine Healing Ministries uthi babonga kakhulu bona balibandla ukuthi babe nemholo njengeBishop Dr. Neshonge. So we are so happy for such a day and we are so happy for his life. He's a man of good character. He's a man los mentorishako. He's a man of his words. So then we are saying long live Bishop. Lo msebenzi ukhalalisa lona ngesuku lokutalwa leBishop Dr. Neshonge bokwathi kungenele abantu labahlukahlukene abachamuka endaweni edehlukene lofaka khansi naye sihlalo waloko licocco kanye ngemafundisi labahlukahlukene. Edinzabeni emsakato yeMaswati Channel ngingeri Carlos na Justice Dlamini sikaManzini.